Kamolan Sports Club kala job ya ka Langsing Football Club da argo lanot ha ka jingi leka jong ko OC Blue Shillong Premier League ka lalong hamadan MFA Turf Polo Ground Shillong hena ka singi ka apnyo tadi ujleu Kamolan kala la bantap argol persya ka Langsing ha ka ba ka gol ka baningkong layo bantap da full moon mukim ha ka minit ka banyo pnyo bat saya ka gol ka ba layo bantap da open bah shooting ha ka minit ba prap khundai Kamolan kan se kendu ru persya ya Shillong Lajong Football Club ha ka sitarik ubnai naitung ha ka po South Steng Janmir na ka benda banyelaka ya kelamit jong jingelaka persya ya kalajong hadin balala pensang ya no ha ka alfu terik na kadau jong jinglang jong Ramadan Penyok nai point hi ka ni masuk komen sibut se jisha ka tim ka sniu ham ta sa de ni kan le kai second half you to be goal bok you to be goal ai play plan ni se ki kilai le ka kilai pusang hi mala Teka ka jip kre jong fi nak benta ka game ka ban sawan nak dai trik ku balai ni tu tu pilih strik ka le jong tu match very meaning match ba tu match ka bang ki segi atau dua slap lah try ka squad min change nomor mata heavy ka match teknik player bilong dulu tak bilang tas ni sang ban yang point mentang kayo Teka kum ka jong ka tu notification ba pimi ka SSA terus ni kiom ba ki player beli kai terus ni ba pensangi ano isteng kidi bendi kunjuk ka yu ka squad tak ada mentang singi lah risiko ke tim tim bala strik ni dalam sebuah match malah deal tang lai 4 minit tu ketika dengan kam yang ibu job ila sang himan senai tim ada game nila banong ba long tim ba ngirim ni job ni kan benda nila ban draw nila ngirim nila job di tim long bunsin sen ba job tim kam ka gayo chance ba yang ban konsep tiga argol kalau yo ban tep argol kamu pot tim ka long ka naga yang ka bawai kalau kami nak kai kiat kami nak kai bahar man yang tim Teka ka jing pen kre jong fi na benta ka ni ka game ban sawan persya ya ka rang derjet kita sibun ni namar kadang still long di tu putih namar pakati kali ini nambun ini pun sibun ki di bang penha ki bang penha ka tim individual kadang don sibun Kita expectation dan kita hadir kali. Ini namar support kadang don nang perkat bang senang lihat bahwa kita penha susu ya tim bang ini kita wancak mah masalah ini lah man ong mengin job ya tim mengin job next game ni kita game foot game ni nampak nangin persiang ban penuan dulu kan tim bang ini